Kua toko ake te whakaaro I te whaitua whakahirahira o Rotorua, kia tū etahi waharoa ki o na pātanga, kia mōhio ai te hunga whakaeke, ai Marika, kua tai ake rātou ki tētahi pātū watawata tino nui. Aha koa tōna iti, a tōna whānui ake koinei ka ki te atuatahi e te hunga whakaeke ki roto o Rotorua. Ko tahi rau waru te kaumārua mano tāra kua whakaritea hei utu mo te kaupapa nei. Council's had an entranceway strategy for the last 5 years, and it probably started prior to that with the Hemo Gorge, the southern entranceway into the city. I pupu ake te whakaaro o te kaunihira kia hangaia e tahi pau whakairo I te kore hanga o te wairua Māori e kitea I te ekenga mai o te marea ki Rotorua nei. But it's also about profiling who we are, our identity, strengthening that. Koinei te wāhi e rongonui tiana ki te wāhi tūruhi matua o Aotearoa. Tata ki te 2 kiromita ki raro rā ko te tīmatanga o nā whakairo nei. A ka tahi ka mutu ki konei, ara e kite ai ko te tohu nui e pōhiri mai ana ki te hunga whakaeke ki roto o Rotorua. Ko te mea nui e ai ki nā kai whakairo ko nā huatana Māori ka kitea I roto I nā taonga nei. Quite contemporary to a form, but the strip down or the basis is always around the Māori influence or the traditional design influence. Going to be made out of Corten steel, which is weather resistant, and I hope to weave it, to weave the steel in a basket form. So it's like it'll be flax weaving. Hei te pipiri I te rātau te wā kua whakatauhia kia mutu te kaupapa nei. Ka paira tāwhai te karere.